Yandra binaka naturanga kay marama Go babu na batatambe singa May kay gouch mama Go sa tungko Waste all the bus driver Kamanda ni Lasu Taurarawa Ongora babu vaka lambesinga VTFM ki Vodafone Yandra binaka Mike Yanda binaka babu Mata ba ko pare da chiko ko yaw Iko baka tip tagi ko yaw tale re Yandra roko Yandra binaka Isa binabale po ng karabitabi Binabale po na nakakatia Binabale po na Maraw taki naturang ke na maram may tembar hindi na rasa maraw saranga binaka Binabale ko sa chikina chikura na sora ni ko wala tagi bin ngona rongoy talno yun sa chikuki sangay ko sarong no ba baka nindo talno ko baka saranga me chiku saranga gina may barungo talno chikura be matanggalin doa na matalibonik doa na coconut wireless yun nonong na coconut oil Naka tomatikere barongo chiko na leo di panua. Ndina. Barongo chiko na VTFM 92.2 Kamiva gay. Kachi. Ouch mama. Magali. Dale una kaso taka chiko na nundo station ni re. Iyo. Sala kumena Super Rugby is tomorrow. Are matakare dona timi rona timi sota ba. Badama kora tamatang balabu ko sala kumaide. Kodena tamatang gari Michael? He's from the Chiefs team. He's also an All Black babu. Bango na team ini All Blacks gore. Lolo kede. Team ini All Blacks ko sala kumay na noa. Gore roko. Kendaro gari. Ko time sa duru mena katuma. Ko sala ko era gore de boy. First time gore de dona tamatang balabu bangore. Kodena tanare? Angona tana Brody Retallick. Brody Redlick. Not Redlick. Retallick. Brody Retallick. Kosa angito juga jersey number 4 for the Chiefs. Number 4. Number 2. Ko time ko red time sangito na All Blacks. Tamata landi polo kakawa ngai tamata strongest kakawa on the field. Singa au kateki ko ni Kendo na iko kate ko ba galu Sanga niko tukuna kate ko senga ba Senga vikemni na marama ira varongo chiko na ngonungi vangara chiko ndona watinda Iya Gotamata vinak Meva wachitake o Brody Redlick Baleka Ni tamatambala busenga talini vina na you don't need the leader kaningusi kila na namango na vale ceiling baya kambati ko nga idaking kay the virtunga ko ay kugusigos right bad gini tamatambala na si kambati ko daki me va kamba ostagi ko ngai kila kanimbechi popo se vali lisulu vali lisulu senga talini vina katindo na come here my baby mai lago maike kamba saranga iko dan besanang antelan pero nongone ko ndam besanang antelan ba iko na revango iko sa CVT Reserve Bank tale Ando sarabi ko chunga bana TV babu every time I watch him on the TV time sangito na Super Rugby time sangito na All Blacks first time ever ko yung ready ko na no in real life go ready bango boy tamata balabu re ko na ko sa ready ko nano ko muri chiko roto na team Sinda au sini nunggu tim ya. Au muriro tonga kani rejerto ni tamata. Tamata bala buni. Kau na tim na Super Rugby na tim ita ba? Are Michael nunggu na tim. Koko sin kila. Iya. Koko na tim Dangilamba re. How many times I tell you my team is Dangilamba? Sini tara tim na Super Rugby Dangilamba. Are fed up of telling you to. My team is a Hurricane. Oh, Hurricane. Vaviti taka. Dangilamba. Right. Kode nga sa Dangilamba. Kode. Ni kutamatango rio Redlick. Ni boleh kan ni namango nanum do ni kali bak. Iyo. Duru ke ni ko dubu sumu. Iyo dubu. Koko sa duru mena katumba kore de koko sa lako ira Dubaira. Weh. Kokero sa nanu great kali za duru mai ni. Kamala buzargari. Baba ke ko wati na roko ko ke ko be kisibi ko kemrona kisiba. Alo bisu kan donan dalin tomo no ngai.
Sling rek yalla. Iya. Oiko. Au vitana ulu nandona bokete. Iko kebuka me wochi babu, kebuka me wochi Morocco. Ha. Oe, me kebo viva do Beijing. Vina vale Michael Iswan. No, kita sachi kuna tembara festival menosori babu. Sakita kadona fashion parade. Michael kosa rongo da chikore. Lebu na kemdo lasa nanwa. Sa vali ba rongo da ni kemdo suka saranga mataka lai. Yo. Aure da na matamundrau. Nadaka. Jangan ditangkap kani sarap chikore. Kani sarangonele mai siri pake. Ira na ngonele wango ira na VTFM fashion parade Congo. Nay, that's not the girls babu. Ango ouch mama. Atu kurumundu demesi kakaya mika ngalombula. Korto sa parade. No. Sadara na sulu ni marama. Korto ngai catwalk mana. Vap. Koko Miss Daba. Kayo Miss Zimbabwe. Koiko reda na nonreto intro sa chiko kena that piece of paper. Koiko 10 sa chiko kere Miss Zimbabwe. Miss Zambia. Ibe na Miss Zimbabwe. William andara Miss Zimbabwe. Ladies and gentlemen. Yeah. And our final contestant tonight is Miss Zimbabwe. Koiko. Yeah. She is originally from Mozambique. 69 years old. And still a virgin. Kandina. Looking for a Itoke girl who can cook rice. Nice chicken. Oh, nice chicken curry. Yeah. When it's Sabasanga Ochi, it turns out to be a pot of chicken stew. Why, Sa istad bango sa chicken curry sa lako chukutan sa mbuta na kuro. Sa stew tale. Her favorite dessert. Dessert. Oh. Dessert daba. Her favorite dessert is bundi bakasoso. Please welcome, ladies and gentlemen, Miss Zimbabwe. Hey! Go. The first contestant. What's called Lakena? Lakena is Demesi Kakai. Demesi. Miss Lakena is originally from Lakena Irrigation Farm here in Nosori. Age 24, single, looking for handsome boy. She is very hardworking. Her Facebook account, account. Only Facebook account, less than 1,000 friends. And her favorite food is fried sausage with woody. Her legs were exclusively shaved by a virgin goat from Lambasa. She has 3 cows, 1 duck, 4 chicken in her family. None of family is around. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Miss Lakena. Well, introduce the Babu Mendola. Next time, ko stage ni parade mandare. Koiko sara kita katona Miss Pango to dress like one girl. Janga ko me Mr. Ko Mr. Fiji too. Koiko mo Mrs. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Public Convenience. Hey, Malibo. Hey, Kebuka Gortono Committee Nitembara Festival invite us from today or tomorrow to come for the parade again. We'll take you. In the condition if you agree, Oiko may Miss Public Convenience. What I have to the Mendaura Tabamin? No more costume toilet paper kede. No more costume toilet paper. Me obviously toilet paper. All ketono ke decorate go from the toilet paper from the top to the bottom. Oh, matan gonna sin lorai. Matamu kedra kasa umbi with the toilet paper. Pinaka. Gortona sponsor taki ko yau. Iyo. Oh, the toilet paper bantagi utika. And the sponsor taki ko Patel Daba. Ladies and gentlemen, sponsored by Patel Daba, here comes Miss Public Convenience. VTFM, Batkaina, Naftarang, Sargam,
Odetai. Partam. Koi ko watch ko sala ko ibe, babu. Megeli ko Make sure you stay around the building because maybe at 7 o'clock or 7 o'clock, maybe at 8 o'clock, sarto na wabu kime na timini Crusaders. Patre, pap. So na tamatam balabot na lang, chiki. Sali mo na tamatam balabot, ito tamatam kakaware. Balabot kere. Koi ko sa sarap ko na video ni Sebulo ni Riz. Sebulo is from the Crusaders. He'll be coming around this morning with the Crusaders team. Oh, vidaka. Vinavalle, we live na boys ni viti sa gitu chiko na team. Vidaka. Na valle. Iyo na last ochi ni na ngito na yabana na chiko na Paris. Yo. The last leg. Paris 7's tomorrow night. Fiji versus England, 10:50 p.m. Or just second pool game, Fiji versus Argentina, 2:16 a.m. Sunday morning. But again, last pool game, Fiji versus Ireland, 5:42 a.m. Sunday morning. Crusaders Chiefs, 7:35 p.m. 25 minutes to 8 o'clock Saturday night. Jolin. Oh, yeah. Jolin. Tomorrow you come. My gunti kana keke baleta na damungo na blue. Kembros ini dala blue. Sarah blue. Nee, Dara blue, re. Ano mo sabi Sarah blue iko? Dara blue. Yeah. Adaba kembros ini Dara blue. Support the Fiji team, re. Koko ya Jolin ngor shala waki ko ko tondo mbega ba blue to ko boli blue. Oh, to support the Fiji team. Yeah. Meron to win taga na Paris na. Rato rawa binabale gas beba bat kana boys. Kita pa ko kasaparo ko chikonongan ko. Gareth Beba, if you lack one player, you can always take one player. If you down one player, there's one player in Australia who won the ticket in Sydney. Take him to play. The future is exciting. Ready? A delicious secret